Kahle kahle mama angazi ngoba dala sifuna noPamela manje akatholakala efonini. Akekho nje ke ngokuba inkomo leyo cha vathini ke uba inkomo. Umalume. Gare re seleri ke tla ke tshisha tšhelete ya monni ya magaji mo jarateng. So bona re makala ka kwa jarateng a gona mosadi. Andikuva ke mna ke udingoko. Ukuthi inkulumo ayizwana ayifuni thina kodwa emaloboleni bazwene. Inkinga ukuthi angithi ukuze size kubaba uNkomo ukuthi amalobolo amukela ubaba uNkomo mina ngazi Mina ubaba uNkomo yedwa nalamalobolo. Ukuthi ubaba uNkomo wayekhona kumalobolo kaPamela nikho wasihle uyifu wayelapho elotsholele apha besizo. I-direction kaPamela oyithola phakathi. Inkinga yalo mama ukuthi manje akangitsheli straight ukuthi kwenzakalani because everything lebe yenziwa before ngilobole Pamela uyayazi so angathi kimi ubaba uNkomo akekho into engiyifunayo manje ile mali yami uathi bekakhona emaloboleni Babe khona athi andisho ubungezi babo Pamela bona ba gona mo ukhona lo ntombazana ndimcela ngawo ithi ngothatha ifoni emotweni ngifonela uathi nesa okay uathi ngiya-understand ukuthi umntana wakhe Pamela ukuthi kanjani angazi kodwa but i-close family akabo Pamela but then umuntu omdala bamthumele ubaba uNkomo so that's why mina ngize kubaba uNkomo angeke ngibe athi ubaba uNkomo uye bekumele abize uathi ukuthi no athi nayi inkinga bafu senza njani makuso ukona Pamela akho Pamela ufuna ndifuna ukubula mntana usihle sabona ngani ngithingizwe la yebo Yaphila sibona. shapho wena Ngiyaphila sibona. ukuphi Hayi mfana wena sibona. Ngispray sibona amazing. Ngisemandela ngikho la ekhaya. usemandela Yini sibalo. Uthenga utshwala ngingekho kanti sibalo wenzani mana angithengi utshwala mamela kwenzakalani Alright. dala ngifunana noPamela ngimthole so ngicabanga ukuthi uwe umuntu onganginceda kule nto le